Dobro večer. Kako ste? Je li to firma Rade Končar? Rade, jes to ti? Ej, ja tebe, brž budalo je da. A šta dobiješ kad poliješ pandura jogurtu? Pa dobiješ gips. Ne, batine. Ajde, čuti, policija danas ne tuče. Danas ne tuče. A juče što su tukli? A šta je, pao si na policiju, jeli? Ne, nego na hitnu pomoć. A znači gips ti nije smeta da prebiješ doktora, jeli? I medicinsku sestru. Stani, kakav ti to čovjek? Oni hoće da te pomognu, a ti ih mlatiš, jeli? Ko da mi pomogne? A oni? Ko bre da mi pomogne? Doktor! Doktor da mi pomogne. Doktor mi prvo tražio 500 marke za krevet. Pa mi je sestra tražila 200 marke za 2 injekcije i 100 grama kafe.